Yo himbenta wane meeting the dijing dak amansen yung na do arajar arpule wasat nganu ba arden hatay po additional secretariat kta oki mensen idon mod ijing mud ijing perkhat yung aryo thia yo demo perkhada wajing no chiliang ate reservation policy dibentai kna em jingnang jingstat aryo kam yo jammi ta perkhat piam ong ma champang tu hat swayong ngama ong arpusu na po karo lepun ru na po kasi jantia mu ong de pi yo he un arpusu mo lepun ru ma tam no yo arpusu isun char ki lepun ru na arap penriam ukon raksang na warju keno ki cai gru kasi penaryong i nga keno inong mikmat yung i wachet kelai i langbate ikular yung ki itie jubang lak iwada kular ikmat pai ba chisen sansnem nga penriam o do mayang jai gru yung o development atero etepar sebuah keru beraraki inong mikmat yung i hakmat yung u pada jingkular boy ong ra ikuk factory ilapo isi surok nadong sadong Tamundur na pihala way apatin yung ni kondi mustep dovi amno vijiayaki kanya parti VPP kta nga apli parti awadang kna awadang lung awadang lis ng pia awadang konbo mata ubru tay kelam le arpuk pay pli kelam tangwa akte da do chat nganu ba arden hapu additional secretary sedang ikeno kento sedang iklam bing kelam ko ayo arpu yung prison chartang sisen na po government. Nadi ila di yon MDE 1 the dep, MDE 2 the dep, nadi ila di so MDE 3. Dai ong konrad inong mikmat yung i, pi ong itipat yung pi sirja chitin chisi. Huni pi baik ba? Huni pi? Ate klamani, to pi be amani ibu pai makna do jing syo lem do jing kwa yung pi yo jing kala. Klem jingkep umalam supi boy penny. Pitai original party VPP. The solely susi the boy tari with Tommy Yosembol yung pra. Kut very lucky jorong pi. Ya te jing job awapura. Asnong nerwan awapnanam the dosa yang tra. Babonil yang benanan macnong nerwan. Yaki cirta aryo nong mikmat asnong nerwan. Ladam em a party VPP. Tama. Nang to ihai la bel pisir tar yo nong mikmat pi. To ar em yo klur ar em yo laki yen candidate. Matram makwa pikate mensem, me em pikate telem sinsar kadar, menan em pido pisa, dekut ate jingnang jing stat sa osamen. Telembane parti VPP ni to kabuk siar pi etnong narwan, bat amju le ivit itnong kiam tnong dia bebon iwado. Awi kwa kanai pi nga imhasor de yu kate jing imate jing chale bin wacharke yu rikuria sepo karu meliap yu po hapso pera klam dikten sutengah jan satu bagi ma to hapo karu hapo tura malagi po bak marah hapo William Nakar iyung plan iyung arkitek iwahe alike tani direct transformer direct the machine direct iwayar ya kan chawa chanen to yaki the tanlop somika like apil like arjo to yosura miki ibru khasi jantia ipomo yo ujim sangma amu ministerium MECL jinghim ram rupanep ku dispaklur menghadu ate petet aram dang dap rengkat wasut arem jesu ga yosu ka to ngawaki hun picirta imanite ilangknya imanite inong suram yite high level gelap ya geladem pi ikon kasi karayong i nyaw trap nyaw skum gelap ya geladem ejing sneng ini nong mikmat yung ichisen yo isyaw to amno at ejing sneng overdrep mat upat pa arroya par cepo karo waro i department iwa per darau konrat cepo karo ite lipun rungut tan cinten arnut iklam
kandidat chathit Chuki minister san kluruwi chau kluruwi yo man nang suram to I pa ladang mato sarkar ubian mato sarkar usakri ho arbai mi parti VPP arbai kan bos arbai lap election upai ba odosyo to anno iperku ka sarkar ngaju ong kitekten ong parti VPP danglis na sitin emmo ajing saklam awa sarkay to ubru juang uso umi chip udeng umi chiponiso bon kinong kawang mo tapi ami kon yung constituency elat yung malam sub hone kenti ya yo jing job over pura ya pat kate jing kela amatrang yung inong yalam yung party VPP lada yu amu omu masam pang teme hatswayong nga nada yu arhoyo te ika nada yu ito away lesakmat amite manifesto amite jingkular te jubangla te ikso panslemika itipa MPP sarkele penyo ida do MDA1 apel ang thapa ikato kudho khatsan spa arhajar yakil perpoy kate longren yen manren yen yong I do siput yong PIB ipa pendiam ketang piki konik supi haden habut hapaten ayongki perkat seni bah ami kon yong constituency